Jonathan, conte-nos o que veio aqui fazer o Grand Tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigón. Vim para me casar. Grand Tour, la nueva película del cineasta portugués Miguel Gómez, nos traslada de manera totalmente libre al sudeste asiático a principios del siglo XX. Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É um desagradável contratempo, olhei à minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward. Un funcionario del Imperio Británico huye de su prometida el día que llega a Birmania para casarse. Durante su viaje, el pánico da paso a la melancolía, mientras su prometida le sigue la pista a través de Asia. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. El viaje intrínseco a la aventura colonial radica en Grand Tour. A medio camino entre la ficción y el documental, la película es respetuosa con el tiempo que retrata en la estética, el vestuario y la caracterización, a la vez que no siente ningún trauma por mostrar imágenes actuales de los lugares por los que transita, y que sea la imaginación del espectador la que rellene ese espacio. Para mí, cuando me propongo hacer una película, hay esa idea de hacer un camino. Aquí era un camino que me llevaba lejos. O Edward ia naquele comboio? Que horror. Despachem toda a minha bagagem para Bangkok. Num território muito vasto, porque pensamos em Myanmar e chegamos à China, passando por Filipinas, Vietnã, Tailândia, Japão. Sombra não oculta, ajuda a mostrar. Os japoneses sabem disto. Pero também filmar a viagem emocional de los personagens. Molly, será que o Edward decidiu que não se quer casar? O meu noivo não seria capaz de uma tal vileza. E bueno, eu tinha que fazer esse caminho como os personagens fazem seu próprio caminho. Es Miguel Gómez un cineasta dotado de un imaginario único, en el que coexiste lo experimental y el juego de géneros con el realismo mágico y la revisión histórica. Deve ser muito triste abandonar as convicções de uma vida. Engana-se, minha filha. É muito libertador. Grand Tour es un relato épico fascinante, en el que la trama es solo un pretexto para, a través de una narrativa propia, plantear una hermosa y a la vez melancólica epopeya colonial. Grand Tour ganó la Palma de Oro a Mejor Dirección en el pasado Festival de Cannes.